Shalom, selamat pagi Bapak Enang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita uhurta mertonggo mahita. Terima kasih Bapak bani panorang sogot nerion rohana yaman rogop hubamu. Nadop mandaihon enadear ni layakmu sonai agi bagel ni panramotionmu. Halani ai ibagas gop terima kasih kanami mengundoskan guluh nami bani padorang sogoton kasih hamba tong Tuhan merhite hatamu na menerangi perguluhan nami kasih barang ahap tongon nasihol iparayakan nami urcawan nami seganjang ni arion tetap main meronjolan bani hatamu nama pasiin kasih terbain hanami tetap pasangapkon ham marhitihun ni pergul miton nami siganu pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celah merapakon tonggo nami. Amin. Bapena nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marayang bani panorang sogot nyereon. Abu isisihan nami marhiteu ni channel YouTube on. Andohar nasyam horas-horas tene bapinang ijape nasyam marianan. Legapan siganu pari bata sedarion Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Aimang tersurat bani buku Pesalmen bindu 144 ayat 4 nama katahon senon doskon logo tumang do jolma Arya rini usih songon halinoh namutas tanpa adong maksud laho pa ete kon jolma ijon ma luar biasa ni per pesalmen laho membandingkan dirini, membandingkan guluh di jolma, membandingkan hajong-jongan di jolma, ilobe-lobe ni naibata. Jadi porini igambarhon pe naibata lang targambarhon, lang tarjelaskon marhitehon ni hata atape parsahap. Halaniai ma ase perpesalmen mengida bahasa ilubi-lubi ni bata nasonin mabegel ni nasonin mabuini tanda halongangan nadok binahin ni langdong sebanding pakon akan abui ihorjahon ibahem jolma ini ilobe-lobe ni Tuhan nai bata totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus panandayon diri na sonon manatang si porlunan ibagas dirita. Asibuhi tetap kita makawah hubani nebata jana mangarapkon habagalon ni nebata ay naman linggomi parguluhan ta humbani bageni parmaraan humbani bageni parutulon humbani bagini hasusangan ni dok pakon hita ibagas parguluhanta sigano pari halaniaha halani jolmain doskon logo tumangdo jadi anggo isobut doskon logo tene tokin do hasaai lopus jana ari-ari ni penini usi songon halio na motas jadi langadong na bertahan lama ibagas parguluhan taon alanya lang adong nabuhay aja mahononta artat tado ahado nalo aja mahononta ibagas guluton ingat kita mo guluton tokin dohasay songon halinon na motas dohasa songon logo tumang dohasa halani ay marhiti ko na isa dari hita hadirionta bahasa tokin dohasa panorangta songon halinon na motas dohasa itanoon maningon do ipakihita panorangta sadiar diarni artinya ay memang guluton lang sempurna jana lang tarpain hita sempurna ilobe-lobe ni nebata tapi maritihon ni kesadaranta hajong-jonganta ilobe-lobe ni nebata bahasa halani na ihargaon nebata do kita ase maharga guluta. Jadi anggulang ihargaon ne bata guluta ya daya hapelang hapeni kita.
Ay maase, ibagas panorang na pondok na ibere ne bata hubata. Maningon ipake hita do panorang taon sa derdiar ni, lau makorjakon na madear, horja na madear. Ase, lambintalar matongon, pambayanan ni ne bata ibagas buluk tasikano para. Jana, halani tokin do hasahita, manggulu i atas tanuhon. Maningon maharga tumang mahiben hita, guluk taon. Artini, anggo adong kesempatan bata. Saborat-borat ni kesempatan ai iterobos kita. Halani ibere ne bata kesempatan bata. Tutu manuani pakai hita do kesempatan ai. Sa jengis-jengis ni, sa diar-diar ni. Laho mambahen nama diar. Dopak kasomantan colma. Halani ai bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi lang sukup pita itandai hita aha lubihonta aha galikonta aha urongata ilobe-lobe ni bata. Tapi ibagas panandayon ta ay ilobe-lobe ni bata ipataridah kon hita ma komitmenta. Ipataridah kon hita ma motivasita bahasa nita mahubani Tuhan. Ajari ham au tong-tong. Lahu mamake hari-hari ni guluku na pondok on. Ase marsangap ham. Jana lambin mardai hatamu ibagas parguluhan nami. Artinya ay marhitihon ni motivasi na susunay ay guluh tape. Kurini pe sadia iberene bata usia hubata umur hubata. Langa dong panorang nasoya lupus sonin tumang. Tapi ganuk panorang na ibere ne bata panorang na maharga tumang do ay ase hitape. Ipataridah kon hita makumani. Carata laho mangalola mamake panorang na ibere ne bata ay marhitihon ni horja na narusukon ni ne bata. Hal-hal na positif na marhahonaan bani horja ni ne bata ibagas na law pararatkon harajaon ni i dunia on. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami Bapa. Ase sangka itanda hanami diri nami. Songon lugu do hasa. Songon halino namotas do hasa hanami i dunia on. Tapi pos do uhur nami. Angko ham tong-tong Tuhan. Na mangidopi hanami. Ibagas panorang na pondok bani perguluhan nami pe hama tong-tong Tuhan na mangajari hanami asibui ipake hanami panorang na pondok na binerimuin gabe panorang na gok ibagas horja na madiar na mararti jana marmakna lang pitah ban nami sendiri tapi diutdo bani hasoman nami ijape hanay maren halane Tuhan bani panorang sogoton pondos nami magulong nami ubagas tanganmu kita marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras bataganupan ingat kita ma anggo idingat kita tokin do guluta pakai hita ma panorang na tokin on laho makorjahon mambahen nama diar do pakasomanta makahulongi hasomanta ibagas bursini uhur jana tetap mahuma guluhta mandalitkon atape lambin marbagal ma humani nama diar na rusukon ne bata ibagas ganupan horjata sigano ate. Amen. Oras sebat ganupan. Shalom.